Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami menerima silaturahmi daripada Paguyuban Danau Cipta Ningrasa dan Paguyuban Satria Kusuma Bangsa. Alhamdulillah Paguyuban ini telah melakukan sosial yang sangat baik, contoh buat masyarakat untuk kemajuan bangsa Republik Indonesia yang patut kita contoh. Alhamdulillah beliau-beliau ini daripada Paguyuban, alhamdulillah telah membawa salah satu pasien yang mungkin dari pasien kepemikirannya alhamdulillah telah disyariatin di Sapu Jagat Pusat. Mudah-mudahan Paguyuban ini berkah selalu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.